salelengon. Widado siang pada bedi na tuan lengon. Cewek doho tua sifat amanan tangisan alani sifat mi. Alai tari dama dipikir bahkan kopi uang hasil aku. Kenapa lampunya? Dan telah itu gombal-gombal minggu tua. Selama itu cuma si Maria. Unang beruruko lehon maekami tua hasiamo. Hodo itu tondi-tondiki nanamu badang kabose hoki. Hodo itu haholong laki anjung maaf di haburan lagi. Tapi tanah dua saleleng mingoluta masih juan makotong iya kana kuburan. Alai tari daman ditikio balkani orang ni tuasi aku. Nang tua itu gombal-gombal ni mudo tua. Sama awito anjuma si Maria. Unang bemuruko lehon maekami tua hasiamo. Murukorolen hodo itu kamu badang namose haloki. Hodo itu haholong lagi anjung maaf di haburan lagi. Tapi tanah